Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala niyetinizlerdi, tileğinizlerdi kabul kılsın. Daim aytып жүрөбүз. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, Kuday Taalam oşol adamdan bir kadamına soğup жатса, ikinci kadamına günler keçirilet deydi. En barısı könökörбүз. Könökör pendebiz. Her birinin baskan 10 kadamıza Kuday Taalam soğup жатса, sol kanabını menen pendeçilik kılıp getiren kemçiliklerinizi keçiren bolsun. Hem bu söz jattap kalsaňızlar gerek. Her cuma ile uşul söz aytабыз, эми? Bizden bugünkü temamız mekende süyü imandan degan tema ekan. Mekende süyü imandan. Mekende süyü. Yoksa şol mekende korgok degan manda. Özü negizi bizde meken, jurt degan sözlerdi aytılат, ha? Misal jurt degende bizde bilesizler, ata jurt, tay jurt, kayın jurt dep misal bölünüp ketет da bizde turab, bu jerde emne? Bu jalpı joldan alganda bu bizdin ne? Ata meken. Özüdün mekeni özü. Emi negizi bizde şeriatыбызda деле negizi karalgan bu. Mekende süyü degen bu hadiste kelet. Hubbul vatanu minal iman. Mekende süyü imandan deydi. İmanlı adam özünün mekenini süyet, özünün mekenini küyet, özünün mekeni üçün can berүүгө dayar bolat. Özünün mekeni üçün. Eğer çınlığı bir imanlı adam bolsa. Eğer iman bolbosa anda Allah'ı bilesizler. Mekke'de jönü satıp koyuyorlar. İman bolboğundan keyin bayaq jerde. Bizde özü şeriatı ошол Mekke'de süyüge çakırат. Peygamberimiz dele ошol Mekkelikler kuup çıgat go. Kuup çıkkanda aytkan go. Mekke, sen men üçün uşunçalık süyüktүү şahar. Eger men öz elim uşu Mekke'den seni kuup çıkpaganda men çıkmak emesmin degende. Peygamberimiz uşu kaygırıp turup ошол Mekke'den kuup çıkkanda ketken. Köçüp ketken Madinaga. Madinaga bargandan keyin dele sahabalar kön algan emes da. Mekke'de bilesizler, Mekke başka yer. Madina olsa al yerde egin tegin kurmazlarlar var. Salkınırak Mekke'ye karana kön algan emes da. Oşonda Ayşe'nin özüne aytат eкен da, "O Rasulullah, senin sahabaların bu jaka kön albay atat jakşı dese, Peygamberimiz dua kılan eкен. Allah'ım, şu menin sahabalarıma Mekke'ni kanday süydürgen bolsaň, Madina şaharında oşonday süydürgün" dep Kuday Taala'dan dua kılıp suranganda, Allah Taala sahabalarına köngülüne salgan eken, oşondan keyin Madinada süyüp, oşontip jaşay başlagan deydi. Karasaňar, demek özüňün tuğulgan jeriňden alystasaň bärbi sagynasың da. Ata babalar bekir aytkan emes da. Tuğulgan жердин topurağı altın dep koyot. Misal kança yıl özünün mekeninden sırtta жүргөндөр kelip tur, oşol aeroporttan түшкөндө эле oşol özünün mekenин jata kalıp, sayda kılıp, oşo jerin öpkönдөrdүn көрүp эле жүрөбүz ga. Demek bul mekenin kançalık kımbat ekendigi jönүндө da bul jerde. Mekenin kançalık kımbat ekendigi. Mekende süyü imandan deydi. Emi negizi ele bizde süyünün türleri köp. Ha? Misalı Aten mekenge bolgon süyü, Allah Taala bolgon süyü, ata-enege bolgon süyü, bir tuğanga bolgon süyü, aga iğnenin ortasında, eje siңdinin ortasında, ata-enenin balaga bolgon süyüsü, balanın ata-enesine bolgon süyüsü, karasaňızдар, toltur eken da baya süyüler. Ana oşondan birgelikte musulmanın ortasındaky süyü degen nerse var da. Peygamber aytат go, egerde bir musulman ekinci musulman jakşı görө turan bolsa, men Allah üçün seni jakşı görem dep aytıp koysun deydi. Ana uhibbuka fillah dese, eger sen men Allah üçün jakşı görön bolsaň, Allah seni dagı jakşı görsün dep bir adam жооп beriş gerek da. Ahabbakallah allazi ahbabtani fih dep. Emi tugandar, bul ata-enege bolgon süyü, ata-enenin balasına bolgon süyü, bul bir başkaça süyü eken da. Peygamber bir soğuştan kayta kelgende bir ayal kıyıkır ölü balasını izlep çırkap жүрgөнү көрөt da. Karap tursa akır bir balasını tabattaq, şunçalık kuçaktap bayakın jittalap atsa, Peygamber aytkan da, karasalar bunu eneni. Şu balasını ot koyrukta, toza koyrukta degen da, her jerde. Jok dese, körбөйсүңөр. Bul bala enenin balaga süyüsü kanday? Demek Allah Taala'nın bizge bolgon, pendesine bolgon süyüsü andan da kattуу degen da. Karasaňızдар, Allah Taala bizde tozokko salgысы kelbeydi eken. Allah bizi jakşı görür. Biz özüz oşol jaka ketip atpaylı o. Özüz tozokko tartip atpayız bayaq. Yana kemede süret deydi.
bir ot jagılıp atkan жерге чымынчыркелер өзүнү урат дейт. Ошондой эле мен силерди дейт куруңардан кармап тартсам деле кайра эле ошол жака ылтынасыңар дейт да баягы жерде. Ошондон туугандар ошол жагында биз карап көрүшүбүз керек. Бул сүйүү ушундай экен. Эми шариятыбыздагы сүйүүлөрдү амыр айтып кетели. Шариятыбызда барбы? Пенденин Аллах Таалага болгон сүйүүсү дейт. Аллах Таалага болгон сүйүүсү болгондугу үчүн Аллах үчүн десе жардам берет да. Аллах ыраазычылыгы үчүн десе жардам берет. Мисалы Аллах үчүн деп туруп, мисалы айылдарга суу чыгарып бергендер бар. Аллах ыраазычылыгы үчүн деп туруп, айылдарга мисалы жол салып бергендер бар. Мисалы мына ошол Аллах ыраазычылыгы үчүн бизге мечиттерди куруп берип атат. Кайсы жактагы биз тааныбаган, ата бабабыз көрбөгөн арабтар келип туруп бизге мечит салып берип атат. Ошонун баарысы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн да. Неге десе, мен энем өтүп кеткен, ошо биздин өзүбүздө мечиттер толтура, бизде мечит көп. Ошо Кыргызстанда кайсы айылда мечит жок болсо, энемдин атынан бери мечит салып берип коеюн, энеме соо жетип турсун деп. Же атама соо жетип турсун деп. Карасаңар, демек Аллах Таалага болгон ыраазычылык да баягы жерде. А бизде болсо эмне? Ошол бизде кичинеден тарбиясынан Аллах Таалага болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү деген нерсени тарбиялабагандыктан, ошондой мечиттен онду салып кое тургандар деле бар да бизде. Бирок эмне? Ошол арабтар кесе 570 миңден алып жүрөт да баягы жердечи. Болбосо курула турган мечит 570тен арзан өзү негизичи. Мындай баа салып карагандачы. Андан арзан. А бирок тигилерде ойлонсо керек, өздөрү бай экен, неге бизге салдырып атат деп деле ойлонсо керек байкуштар баягы жердечи. Айдаган машиналерин кара деп. Ошону бизге салбай атат. Демек, бул Аллах Таалага болгон сүйүү. Ал эми Аллах Тааланын пендесине болгон сүйүүсү. Аллах Тааланын пендесине болгон сүйүүсү. Эми өзү ошол Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Эгерде силер мени сүйө турган болсоңор, силер пайгамбарды ээрчигиле, ошондо силерди Аллах Таала сүйөт деп айткын деп пайгамбар аркылуу айтып аткан. Экинчиси бул пайгамбарга болгон сүйүү экен да. Пайгамбардын дагы өзүнүн үммөттөрүндө болгон сүйүү да. Пайгамбар ошо өлүп баратканда дагы үммөтүм деп бизди эстеп туруп өлгөн да. А биз пайгамбарыбыздын артынан ээрчисек, пайгамбарыбыз эмне? Бизге ошол мекенге болгон сүйүүнү үйрөтөт. Мекенге болгон кызматты үйрөтөт. Кантип мекенге биз кызмат кылышыбыз керек деп туруп. Мисалы, бизде ошо шариятыбызда айтат, сууда сүзгөндү, жаатканды, ат мингенди үйрөткүлө балдарыңарга дейт. Демек, бул ошол мекенге болгон сүйүүнүн бир жолу экен да баягы жерде. Ат мингенди үйрөнүшүбүз керек, сууда сүзгөндү, жаатканды үйрөнүш керек. Бул дегени мисалы азыр мисалы ок атканды башканы үйрөнүш керек. Эгер кокус биздин мамлекетибизди бир душман басып келе турган болсо, коргошубуз керек өзүбүздүн мамлекет. Ошондуктан бизде эмне дейт? Мамлекетке болгон, мекенге болгон сүйүүнү ушинтип сүрөттөп берген да. Жаатканды, ок атканды, сууга сүзгөндү силер үйрөнгүлө, балдарыңарга үйрөткүлө деген. Эми ошондон бирге ата-энени, үй бүлөнү, бала чаканы, мусулманга болгон сүйүүсү, кыскасы бүт баарысы бул мындай шариятыбызда бар. Мисалы айтат, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрбөсөң, сен мусулман эмессиң дейт. Өзгө бир мусулманга. Эми бул кандай? Мисалы, сен таап-таза жашагыбыз келет да биз өзүбүздүн мекенибизде, туурабы? Демек, башкалар да ошондой таза жашоону жакшы көрөбү, биз мекенинин тазалыгына көңүл бурушубуз керек да, тазалык айрыкча. Азыр мына мурдагы жумада ошол жөнүндө тема болду, тазалык боюнча. Пайгамбар деле айтат го, ошол каргышталгандарын сактагангыла дейт. Каргышталган кимдер десе, элдердин жолуна, элдер көлөкөлөй турган жерди булгагандар дейт. Кудай сактасын. Ошондон дагы биз этият болушубуз керек. Эми бул мекенде сүйүү имандан деп биз ал нерсени айттык. Эми бул жерде ушундай нерсеге биз болуш керек. Биз бирөөнү жакшы көрсөк, Аллах үчүн жакшы көрүш керек. Эгер жаман көрсөк, ошону Аллах жаман көргөндүгү үчүн жаман көрүшүбүз керек да, баягы жерде. Сен сага кичине бир жамандык кылып койгондугу үчүн эмес. Аллах жаман көргөн ишти жасагандыгы үчүн биз ошону жаман көрүшүбүз керек, өзүн эмес. Баягы жерде. Ошондуктан ал-хуббу филлах, ал-бугду филлах деп келет да. Аллах үчүн жакшы көрүш керек, Аллах үчүн жаман көрүш керек деген нерсе бар.
Эми туура бизде ошо тагдыр маселеси бар. Тагдырда биз мажбурбуз да. Тагдырда биз мажбурбуз. Бир маселени айтайын. Тагдырыбызга бизге Кыргызстанда жашатып коюптур Кудай Таалам. Бизде кыргызстандык кылып жаратып коюптур. Шундай бир сонун кооз bir мамлекетибиз бар. Сыртты карасаңдар, мына жас келгенде жашылданып туруп ушунчалык бир көңүлүң ачылып калат да сыртка чыксаңчы. Шундай бир мамлекетибиз бар. Мындай мамлекетке жетпей жүргөндөр канча. Керек болсо биздин кыргыз улутунан көбүрөөк сандагы элдер бар, мамлекети жок, желеги жок тугандар. Алхамдулилlah, бизге Кудай Таалам ушундай бир берген экен, тагдырыбызга Кыргызстан деген мамлекетти жазып коюптур. Ошол мекенди сүйүп жашайлы тугандар. Ошол мекенге кызмат кылып жашайлы тугандар. Мисалы, Hazreti Ali'den soraganda tагдырды маселеси боюнча. Тагдырга биз мажбурбузбу? Эмне жазылса ошону кылабызбы деп сураса, ошо сораган адамга бир бутуңду көтөрчү деген. Бир бутуну көтөрдү. Эми экинчисин көтөрчү десе көтөрө албайм деген. Көрдүңбү? Бул 50-50 деген да. Кээ нерседе биз мажбурбуз, кээ нерседе ыктыярдуубуз да. Мисалы, бул жерде ошол мажбурбуз дегенде биз эмнеге мажбурбуз? Мисалы, мекенди тандай албайбыз, мажбурбуз. Кудай Таалам кайсы жерге жаратса, ошол жерде биз жашайбыз, укугубуз жок тандаганга. Кыргызстандан башка мекенибиз жок тугандар бизде. Бир гана мекенибиз бар, Кыргызстан деген. Ошо Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстан үчүн күйүп жашашыбыз керек. Ошондуктан шариатта да айтат, мекенди сүйүү имандан дейт тугандар. Анан жынысты тандай албайбыз. Мен эркек болушум керек эле, же мен аял болушум керек эле, же болбосо мен негер болушум керек эле дей албайбыз. Кудай Таалам өзү берет, ошо бергенден кийин ошо ыраазы болуп татыктуу жашашыбыз керек. Баланы тандай албайбыз. Мен бир жылда жыл сайын балалы болом дей албайбыз. Кудайым берсе берет, бербесе жок. Же мен жалаң уулду болом, кыздуу болом келбей дей албайбыз. Кээ дөпөрөстөр бар. Дөпөрөс деп койгондайларды. Аялы кыз төрөсө, роддомго барбай койгондор дагы бар да. Неге сен кыз төрөдүң, эркек төрөдүң деп. Ал биздин колдон нерсе эмес тугандар. Аллах Таала берет экен. Демек не? Мекенди, жынысты, перзентти бул Аллах Таала берет экен. Аны тандай албайбыз биз. Аллах берет экен бизге. Андан кийин ата-энени тандаганга дагы биздин укугубуз жок. Ата-энени дагы тандай албайбыз. Ата-энени дагы бизге Аллах Таала берет экен да. Мисалы, азыр айта албайбыз да. Неге атам, неге мен сенин балаңмын, Эшматтын баласы эмесмин дей албайбыз да, туурабы? Атаңа узуран көкме дейт да, сразу баягы жерде. Сен менин баламсың дейт да баягы жерде, туурабы? Демек, ошо төрт нерсени тандай албайт экенбиз. Ошонун арасында бизде эмне мекен тугандар. Алхамдулилlah, бизде Кыргызстан деген мекенибиз бар. Ошол мекенди биз мындай жакылап карап, барктап, таза кармап, муунга өткөрүп беришибиз керек да. Келечек муунга өткөрүп бериш үчүн ар бир үй бүлө кичинекей мекен, мамлекет деп коет. Ошо мамлекет үйдөн башташыбыз керек да бизчи. Сен кыргызстандыксың, сен кыргызсың, мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек, мамлекетке күйүшүбүз керек, мамлекет үчүн кызмат кылыш керек, сен көчөнү булгабашың керек, бирөөгө жамандык кылбашың керек деп үйдөн тарбиялашыбыз керек ошо маселени. Үйдөн ошондой тарбия беришибиз керек. Кош уянан көргөнүн кылат дегендей, үйдө төр эмес тарбия болсо, үйдөн көргөнүн кылат да. Көчөдө да ошол нерсе калбайт да баягы жерде. Үйдө таза эмеспи? Демек көчөдө да таза эмес. Мисалы көчөдө тазалыкты кармай, сигарет чегип, семишке чагып, аркашага таштагандар бар го. Демек ошол үйүндө ошондой да. Үйүндө ошондой тарбия. Үйүндө ата энеси тарбия берген эмес. Ошондуктан бизде эмне? Атаңа рахмат деген сөз бар го кыргызда. Наалат деген сөз бар. Biz ata-enebizge alkış alıp geliş gerek, je karış alıp geliyoruz da başka iki ele yol var, başka yol yok. Oşonda ile mekan için kızmatta dağında oşonda da Allah'ın aldığında biz je alkış alabız, je karış alabız da. Mekenге kançalı dengelde biz kızmat kıldık. Mekenni kançalı dengelde biz suy aldık, özür mekan. Mekan ne için gerek bizge? Yaşaş için gerek, kızmat kılış için gerek da. Dokument için gerek emez mekan. Keyler dokument için garajdan sonra kevir yerlerden to'g'rimi? Deb yashash kuybaydi, hali hech qachon kuybaydi alchi. Mekan dokument uchun, je bir atoldiq uchun, je mizamlardan bosh ish uchun kerak emas mekan. Mekan xizmat uchun kerak da, mekanga biz xizmat qilishimiz kerak. Biroq xizmat qilganda eng cho'ng boylik bu bizning mekanimiz, ikkinchi boylik mekanga olan xizmat.
Kim kançalık dengelde kızmat kıldı mekenge. Oşonda biz bayбыз da. Eğer жақсы kızmat kılsak men baymын misal. Meken için kızmat kılsam. Antkeni mekenim için men kızmat kılıp atamın da bayak jerde. Oşon mekendi men kelecekteki urpaktarga önükön kılıp turup kaltırışım gerek da. Önükön mamleket kılıp. Эми Anı için biz ne jaştaydan başlap baldarımыздın kulağına koyuşumuz gerek. Sen meken için kızmat kılışın gerek. Sen ne kıldın meken için? Kırgız eli için, kırgız yer için ne kızmat kıldın balam? Sen bir kızmat kılışın gerek. Elge paydanı keltirişin gerek dep, oşonun kulağına koyuşumuz gerek de. Men kantkende elge kızmat kılam dep, meken için ne? Oşol patriot bolup çoğuş gerek bizim balabız. Misal işen bilip su boyduk bolsa çık balam, sen tazalık boluş gerek. Çık dep turup. Ayta berет, ne kılasın? Otur uyda malda kara sen. Başkalar tazalasa жетет deyip misal köçeni. Eldi bari şöyle öte köçeni kim tazalaydı? To'g'rimi? Bardığımızın milletimiz de bu. Mekenge olgan kızmat. Her kim özünün kolundan kelişince mekenge kızmat kılat eken tuğanlar. Kolundan kelişince mekenge kızmat kılat eken. Misalı tazalık jagынан joldogu bir ziyan neseni alıp salsang sadaka bергенде соп аласың дейт. Жол болса жана айткандай эле элдер баса турган жолго, элдер көлөкөлөй турган жерди булгап койсо, tuvalet kılıp salgan bolsa, oşol adamga Allah'ın kargışı olsun deydi. Kargıçtalanlardan saktangıla degen de peygamber. Al kim dese, oşo eller oturup turan yerde bulgagandar deydi. Kuday saktasın. Oşon menen birge dagın mekenge olan kızmat bu ne? Mamleketlik mülkkө ayar muamele jasaşыбыз gerek. Mamleketlik mülkkө ayar muamele jasaşыбыз gerek. Oşol özüne налогтон başkadan түшкөн акчалар da bardı. Oşol özübüzdün akçabızga ile özübüzge misal Astanovka kurup berip atat hökümet. Özübüzge dele misal bir avtobus alıp berip atat. Oşol jerde dagı ne? Biz ehtiyat muamele kılışыбыз gerek. Bäzi jerde. Astanovkada misal köçede partada oturuşlar var. Otura turan jerge butu menen çıkıp alganдар бар да, карасаң. Jölön oturgan jerge oturup alıp, otura turan jerge butunu koyup algan. Bul mындай мейис айланып калган. Ал балдан түшүнбөйм баягы жерде. Je үйünde de oşanta oturabı. Düşünmesin de bayaq жерде. Hal oturguç da, oturuş gerek da. A belki jölengüç. Bular jölengüçtü oturguç kılıp durup, oturguçtu but koyuş kılıp algan da bayaq жерде. Oşol jerde oturup, kakırınıp, tükürünüp, oşa negizi bu üydögü tarbiyanın joktuğu, bu tarbiyasızlık bol eseptiler tuğanlar. Üydön misalı baştaşыбыз gerek biz. Her kim özünün mümkünçülüğü boluşunca çöğresini dağıtmış gerek. Misalı uğurluk, buzukluk degen nesleler biz tıyışыбыз gerek bayaq jerde. Üydön başlayıbız, mektepten, üniversitetten baştaşыбыз gerek. En negizgi mesele biz balanın şu münözüne köre, koluk münözüne mani berişimiz gerek da. Koluk münözüne mani berişimiz gerek. Koluk münöz degende selam aleyküm de salam berip koyuşa, bu adetli bala ekene. Yok, adetli bala emes, al jönü tertipli bala. Al jini kelse salam aytpaydı ele koyet birögöç. Salam aytpaydı ele koyuş mümkün jini kelse. Atası vuruşkan bolsa köşede birinin süzükten ötüp ketişi mümkün da bayaq jerde. Bu jeri tertipli bala, adetli bala Kudaydan korkkan adamda aytat. Koluk münöz degen Kudaydan korkkan adamda aytat. Koluk münözü jakşı dep. Oşondan bayaq Peygamber hadisinde kelet go. İmandı koluk münözü jakşı juuçu kelse kızыңарды oşol balaga berile deyt da. İman koluk münözün koşup atat tuğanlar. Karasaňızlar. Sebep Peygamber hadisinde aytat, kıyamet günü koluk münözden oğurak nerse jok tarazada deyt. Tarazada en oğur nerse bu adamın koluk münözü eken da tuğanlar. Denak ema var. Peygamberga kelip surayt ba. Ayallar, özünün küye özü menen beşte çoğolaz mı dese, o çoğolasınlar. Dese bir ayal özü suraçtan uyalıp Ayşe'neden suratkan eken da, men 3 küyege tiygem, kimisi menen çoğolamın dese, Peygamber da aytkan eken, oşol üçösünün kimisinin münözü jakşı oşonu tandap alasın. Münözü jakşılar 2 dünyada utukka jetet degen eken da. Körbeysizler. Demek oşo balаны adep ahlak koluk münözüge tarbiyalaşыбыз gerek tuğanlar. Har kim koldan kelgen, misal SMI dep koyat, masallık malumat karajatları, televideniya, radio, internet, makala yazı, kıskası ne? Har kaysi yerden har kim koldan kelişinçe mekenge kızmat kılsa bolot da. Mekenge kızmat kılsa bolot. Emi anın jolu köp eken. Misal sizler oturan turgan jerde dagın kızmat kılsаңдар bolot. Emi oşol mekenge olan kızmattın dagın birösü nazır bir aydan beri internetten jarıyalanıp atat, jol erejelerini saktoo. Şoförler, aydoçular. Pravasını algan bar, biroq jol erejesini bilbeydi. Uyat. Erteң biröөнün uvalına kalabız biz egerde biz erejelerini bilbey turan bolsa.
Qarab otursam, janağı temir jolдун belgisi bar go, bayaq jerde. Şlagbaum menen degen. Oşon ko'rsat, bu ne dese, paroya tapile ne deydi biröse. Bu qancha mashinada jurete bu, uyat Allah. Paroy deydi. Al qancha o'qigan, neni o'qigan tushmaysiz bayaq jerde. Bo'lmaydi. Misol Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Жақшылықтың жазасы қайтарымы жақшылық менен ғана болуш керек дейді. Мысалы, жол ережелер барбы? Ошол бизге жақшылық кылып атат, биз ага жақшылық кылышыбыз керек. 40 менен жүр деді, 40 менен жүрүшүбүз керек. Кудай сактасын. Ошол жерде бүт бардыгы специалисттер эсептеп чыкты да туурабы? 40 менен барганда кокус бирөө чыгып калса, тормуз бассаң сен үлгүрөсүң да баягы жердечи. Тормузду басканда үлгүрөсүң. Мисалы эгерде 100 менен баратсак, ол почти 100 метрге барганда анан токтойт экен да. Бирөө чыкса үлгүрбөй, мисалы өлүп калат. 40 менен баратсак, мисалы тормуз басасың, бир аз тийип жыгылышы мүмкүн, бир жери кырылышы мүмкүн. 40 менен жүрө турган жерде эгерде биз 100 менен келе турган болсак, анда эгерде бирөөнү өлтүрүп койсок, атайын өлтүргөндөй күнөөкөр болобуз. Кудайдын атына жооп беребиз. Бул жөнөкөй нерсе эмес, себеби Алла Куранда айтат: "Эрежелер коюлду, демек эрежелер бизге жакшылык кылат, ошону аткаралы." Мисалы светофорду биз сындырбашыбыз керек. Эрежелерди биз кайрып сындырып буруп салбаш керек, же өзгөртүп боеп жазып койбошубуз керек. Толтура да баягы жерде карап көрсөмчү. Misali jol erejесин жумага келгенде мисалы кейбирлер көчөгө коюп койот, жолду тосуп коет. Бул алкыша böyle каргыш алып атат. Мисалы бирөө намаз окуду, атайын сыртка окуду дагы, эртең жумушума кетейин десе, бирөө келип ортого коюп туруп кирип кеткен, баягы сөгүнүп атат. Ал намазды парз окуп алып, баламды доктурга алып барайын деген болушу мүмкүн да. Каргыш алып атат бул намаз окубай эле. Ошондуктан бардык эрежени сактайлы туугандар. Намаз болсун, тарауи, жума намазы кайсы жер болбосун, ошол не машиналардагы ирети менен элге тоскоолдук жаратпай турган болуш керек. Мисалы, кээде көчөгө бир-эки жолу кездешип калды, көчөгө токтотуп коюптур, жол ортосунда. Эмнеси жумада дейт, скорый өтсөчү ал жерден, пожарный өтсөчү, кандай болот? Ошондуктан туугандар, ошону караш керек. Кээде адашкан болушу мүмкүн. Адашкан болушу мүмкүн. Бирок эми дайым эле адашып бербейт да баягы жерде. Эми ошол туугандар, ошо жумада да бир эскертүү, ошо жол эрежелерин бир карап алалы туугандар. Карап алалы. Айрыкча дин жолдо жүргөндөр, башкалар ичип өтүп кетсе деле билинбейт. Сакалчан бир нерсе кылса, элдин баары шит болуп кетет да баягы жердечи. Ошонуку көрүнүп калат да. Башканыкы көрүнбөйт. Сакалың болсо, мына молдо деп туруп ошону көрүнүп калат. Ошондуктан туугандар, айрыкча намаз окугандар бизден кетпесинчи туугандар. Мына жумага келип атасыздар, ошого мен айтып атам да. Эми мисалы тегерек белгилер бар. Бул не? Тыюучу белгилер. Кызыл болсо тыюучу, эгерде көк болсо андан башка жол бар. Мисалы 3 бурчтук болсо бул не? Эскертүүчү белги. 4 бурчтук дагы башка белгилер. Кыскасы ошону бир кайталап окуп алыңыздар, оңой эле нерсе бул. Көп болсо не? 50 белгини жаттасаңдар, 50 белги жетет өзү негизи. Бизде Кыргызстанда. Ошо 50 белгини жаттасаңдар, ошол бар бизде. Ошону мүмкүн болсо бир аракет кылалы туугандар. Эми Сулайман алейхиссаламдын убактында, Сулайман алейхиссалам билесиздер, падыша болгон, бүт айбандар менен сүйлөшкөн да. Бир кичине суу көлмө бар экен, ошол көлмөдө bir çımçık kelip turup su şeyin dese, bir sakalçan bir oturgan eken deydi. Anam bul molda eken da dep kelip turup oşa suyunu içip atsa, janakı sakalçan taş menen bir ursa közü kuyulup kalktır. Da çımçıktan. Çımçık Sulayman aleyhissalam arızdanıp barıptır deydi. Tigi menin közümdü taş menen urup oyup saldı. Ne kılayın? Öçüңdü alıp bereyim, anda közünü oyup salayım mı dese, jok. Közünü oyup öyle koy. Aytkın sakalını alıp öyle salsınçı. Menden başkalarda sakalını azgırılıp kalbasın, sakal var eken dep. Sakalını alıp salsınçı oşonu aytıp koy degen eken. Körbekler. Oşondan tuğanda sakal koydunuzlar mı? Sakala ılayık iş kılınızlar da. Bolsa alınızlar sakaldı, gerek yok. Alıp salaş gerek sakaldı. Sakaldı koygundan keyin biz ne sen sizi elde paygambardayla elesede de sakal koygundan keyin. Doğru mu? Oşondan sakalga jaraşa iş kılınızlar tuğanlar. Sakaldı koygundan keyin. Bu sünnet. Paygambar sünnetini atkardık mı? Oşoğa jaraşa iş kılalı. Bolbosa al öyle salış gerek. Men inim aytar. Bazarda işleyimde bir sakalçın her kimde alday verip hiç kim işembe koydular, sakalını alıp salsa hiç kim tanımaya kaldık deyip bayağı içeride. O şu sakal menen aldaydıkında keyifler, Kuday saklasın.
Oşuna ne terp bolup turganlar. Negisi bol mekende şu imandan mekenge sakal menen de kızmat kılsak bolot. Biroq ne sakaldy koygondan keyin oşonun ne akısını beriş gerek da. Oşoga jarışa jursek inşallah ülgü bolot. Sakal menen biröge ülgü boluşubuz gerek da biz teskeri ülgü bolbay. Allah razı olsun barındardan.